3 odnosa imamo mi. Mi smo ovako, kad je trening onda smo trener plivač, pošto mi je on trener, kad smo kući smo muž žena, kad smo na poslu smo kolege, tako da smo mi to sve odvojili i jako dobro funkcionira. Na nedavnom Masters svjetskom prvenstvu u Dohi osvojila je čak 6 medalja. Osvojila sam 3 zlatne medalje, jednu srebrnu i još u štafeti i srebro i zlato, tako da dobro je bilo, odlično. Jedan evropski rekord svjetskih prvenstava, tako da nije ni loše. U Masters plivanju nastupa se u kategorijama po 5 godina i atmosfera je uvijek odlična. Mi kad skočimo u bazen dajemo sve od sebe i ja s ovim godinama i ona je od 85. Stvarno, sve od sebe, samo je ta atmosfera van bazena puno opuštenija i to je ono što čini taj master puno lijepim sportom. Masters je puno razvijeniji u Europi nego ovdje kod nas, što je šteta, smatra Smiljana. Bilo bi mi drago kad bi se malo još ljudi uključili, ali ne znam, valjda će, možda da ja nešto pokrenem, meni bilo super. Da se neko radi mene još priključi, bilo bi super. No. Na kraju smo je pitali koja joj je medalja najdraža. Ja bih uvijek rekla da su moje 2 medalje najveće, moj muž Grega i moja kćer Naja. To su mi 2 najveće medalje. Ovo drugo je sve, kako vam rekla, sve to lijepi uspjeh. Naravno, i to je neka nagrada za tvoj trud koji ti ulažeš.